Ringkat berkari borok kawai, larake ya ke Republik de ke banyak pusau mendekesengi hapa tarkma, hakabala penlong hakamadan jong ke Western River Sports Association. Ukongsan hakane ka program de isar MB Tongper, STO ka patarkma Civil Subdivision. Bat la peniai ya ka program dai ba Perlin Ribena. Pagkabro, Ujian Sabaya ke St. Peter Secondary School Boys, Kapancirnya ke Salut, Malam Kemat dari Kapten Regenson Dingdo. Pas pelaya Shimbentam hene ke Singit Artillery School, Kapatarkma Government Higher Secondary School, bat ke St. Peter's Secondary School, Kapatarkma Kalalong Kanongjob haka March Pass. Katba haka Cultural Program, ke St. Peter's Secondary School Kalalong Kanongjob. Hene ke Singi la samru yaki kusnam yaki nongjob haka jingyak kejat kebala penlang menin ke Singi, na New Jirang Sya Patarkma. Riba Sangling de Balikong. Kalau untuk Riven Rani, tentang itu saya i Palawan Syai Ribnar. Ini wan Thakri namdai Dalak Wan Syai Ribnar. Second Aibot Lang Namsam, third Jerry Sangling. So, ini Pak. Balai. Sabah, negara Kisumrang, Manta Kentai, Last Chance Sangli, Tepan Suami agar Pai, Muhammad Kuat Yaiser, Pabitra Jong, Ibadai X video Jong Ajira Blog. Ya kikusnam na kebentar kibala temen tam kibala isi bentam menin ke Singi haka jingyak kejat na New Jirang Sya Patarkma, na kaliang kisenrang layo dai ba pitai rabha henyo peusnem karta. Bat na kaliang kikente layo dai kong Losian Singli, Sau Pusan Snem karta. Kidan ru kihap kibarit kibala isi bentam menin ke Singi haka jingyak kejat na New Jirang Sya Patarkma, kata na kaliang kisenrang layo dai hap debit nongrum, na Patarkma news nem karta, bar kumju uru na kaliang kikente layo dai wanri bahas Singli, Hindrus nem karta. Atau kita jadi region Tingdo, Steven Sangli, Boniface Jaloy, Natau Bandang Tur Ribnar Selawan Semat, Bandang Tur Ribnar Selawan Semat. Tuh, Indan dengan Samsung joki kepe. Bagi lagi school kita siap mentah ke cultural program kita create. School captain please come forward. Okay, Rampa and request ya is Sister Martha. Ayah kena teruskan.
So congratulations kepada Kapten. So congratulations Miss Lisha datang. And thank you sir. Kalau kinong ruai baik kinong shat kibala yashi mentah hakane ka sengi. Lapen kod ya kane ka program da ka jingele kai football. Hapdeng jong kiba sengai lane kiba hek po bala tip kum ka Beli FC. Persya ya ka tim jong ki staff jong ka jirang CNRD block. Ya ka bala tip kum ka BD FC. Haka ba ka Beli FC kalayora ya ka nam job hakane ka jingele kai. Tempat yang ke official jong school, bersama ban pak di school ke jong pu, kumjur rumah pu official, mensim ya ke refreshment. So, session kapten nampak ini ke atlet itu parla kapten. Ini dan yai sampai ya kita kerteng. Uli kok bergila ban mare hari dan ko mare la kakaske kai. Wow. So kaji passing kaya man to man. Uli usah tata. So ka white jersey kadai ka Beli FC, but ka red jersey kadai ka Video Office FC. So hari dan yai Kapten Jasper jersey number 14. Oh, lakum pribadi, bajrong jong kapal. Usah. So, iba akas. Hang tu au ka passing, kapiang to.